Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aramon, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinarigat ti panagbiag mi, nagdesisyon ni Sylvia nga agabroad. Saan kon alinapdan, gapu taamok, amasapul na ti trabaho. Kunak nurang ay ti kasukat ti panagin na dayomi kini Sylvia, ngem nagkamaliak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Ramon, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasapa ka matmanen pare? Una, pare lito. Amumat. At dati talon ngas asikaswak. Sipod na kiasawa ka. Kanayonin nga da kay jay talon pare. Gagangay na pare. Tapamilyado ak matatao. Saan akas kada kayo a single? Isu ang maarami ju amin akayatyo. Nuapay ngamin asan kapayla ang mga sawa. Panagkunak pare. Saanak pa yan nakasagana? Anya. Manon titawon mo pare. Amangan mo't no mabaakan ka. Ay kat, no isutigasat. Anya nga iti maramidak pare. Di ko namkit de. Aging ga ita. Mabutang ka nga agarom. Saan mo't? Saan ko pa ngamin anam-amo ti babaya para kanyak? Kasano ngamin am-am-am mo. No day tala agin inom ti as-asikaswam. Wala niya. Uray asinumat ngamin Kat madismaya iti kasta paray. Mala, panawan kan ditoy. Kait anak, ada akon. Ni, awan mo't asumong bata. Napananan nga taaya. Napansamanan nakibuya iji ayan ni Manang Bet. Tatang, ada akon. Naggapuam ka di anak ko. Napanag iti ayan daan ti Beth, tatang. Sana bali, tain lepas ko pa imat dagiti maaramid dito ibalay. Sakbay anapanak ijay. Nasayaat no kasta anak ko. Ngayon gayam, imawag ka din ni nanang mo. Saan mat, tatang? Apay ngay. Makalawas mo tan asaan nga imawawag. Ang mga noon yan tinapasamakan ko na. Saan mat siguro, tatang? Ang mga nubi sila ang danag yun. Aya, mabit lang tapadasak na awagan. Agriringan ti cellphone na, tatang. At to'y, sungbatan nyo. Busy ang kita. Awan oras ko ang makisarita kada kayo. Baliwan yung tulaangan tumawag. Nay, inidap nan ti cellphone. Kat saan ko pa asinungbatan? Makita yo, tatang. Imbagak ngamin abisi ni nanang. Imawag ka din ni nanang mo, anak ko. Busy ka numat, tatang. Busy mat akanayon. Agmay sa abulanan asan ngay mawawag. Saan mat akas taasigod? Amangan kit din ho. Tatang, saan kayo ko mga agpanunot iti madi? Amangan no makaala kayo iti sakit. Gapo iti kapapanunot yung. Nala, mangan takit din, tatang. Inloto kon ti petchay amulay yo. Si kalatan anak ko. Sa anak pa mo't amabisin. Mga anak tulatan inton mabisinak. Anya? Kasano saan kayo amabisin? Kat nagmalmalam kayo ijay talon. Iba dyan naklatan iti sidaak anak ko. O sige nga Rod, tatang. Ramon, kaano abayadam dagiti utang nyo? Masapul kumutang ti kwarta. 5 abulan ng tinapalabas. Aging gaita, di kay pa'y nagbaybayad. Utang pa'y ang tidaduma, idedda dito'y ni Sylvia. Pasensya kan Manang Bet.
Ngam awan pa'y ngamin impaw iti asawak. Kung saan matan nga umawawag kada kami. Anya? Ne, amangan mo't no addan ti sabali na iti abroad. Saan namat siguro ang maaramid ti kasta, manang? Anya ti amom ngay, Ramon. Saan abalay, manang? Taagbayad akto inton makaani ak. Kaano? Inton sumaro no abulan? Wenno, inton umay atawan. Pasensya ka na talaga, manang. Ngam awan pa'y talaga maitad ko ita. Ay, una yan, Ramon. Saan aga po takabsat ka, kat pasensyaan ka mat na kanayon. At damot pamilya kapakpakanek, Ramon. Pare Ramon, italangan nagtambay ka dito yung store ni manang mo Agsyat takid di, pare. Anya? Manang Bet, ikan na kami man iti arak. Siya kung timang bayad, manang Bet. Nay, apay Ramon. Adda ka di parikot mo. Agpudno ka man kanya. Itaman pa'y nga aginom ka. Awan, manang. Alakit din. Ingka mangalan iti inuman may. Sige nga, Rod. May salaang Wen. Agawi dak mutlaang. Inton maibus ti may sa abote. May sapay abote, manang Bet. Ay na, nabartag kan Ramon. Agawid ka kit din. Agurura yun ni Kate Ijabalayo. Madanagan day jayon, numarabyan ka. Winmet, pare, itulod ka. Kabalak, pare. Pare, inton bigat manan. Kabalak pa yung road kunak. Apay nga gungat ka ngay. Anda ka di parikot mo? Awanan, pare. Dati sa balay akasin sinarak. Ti asawak iji abroad. Anya? Un, pare. Inawagak itay. Kuti lalaki na ti simbong ba. Nasakit, pare. Awan ti amok anak basulak. Tapno aramidon ni Silvia ti gastoy kanya. Ay, maawatan ka, pare. Pudno na sakit, tinaramid ti asawam. Ngam patib karam ti pakinakam mo. Saan ka ngagpabak itiliday? At dabay lang ni Kate nga anak mo. Diyak amo, pare. Nukasano kami manan amang rugi. No, masapol mo ti kasarsarita. Kandak laing dito'y pare. Yaman pare. Podno nga taday ta nga ibagbagam si Karamon. Nga adda sa badi akasin sinarak ni Silvia di abroad. Wan, manang Bet. Ay na, puunay mo to ni Silvia. Nagdakkel ti kwarta nga inutang yo para iti panag-abroad na. Gamkas tatyar aramidan na ijay. Awagak tuman day dya babae. Agyaman na, mana. Diyak amo, noon niya ti rumbang nga aramida. Diyakon kayat ti agbyag. Nasaya at siguro. No minumak iti pestisiyo. Hindi gasta. Saan kun amarik na ti sakit? Amarik-rik na kita. Tatang! Anyat araramidin nyo! Ha? Api nga'y minom kayo iti pestisidyo! Kasano aklangan? Auntie Beth! Auntie! Tulungan na kami! Auntie! Iminom ni tatang iti pestisidyo! Itaray tayo iti ospital! Agyaman na, tanakapuot kayo ang tatang. Kate, anak ko. Kate, adtuyan ti kanam. Di ka pa'y nangnangan, manipod intaray ta ni tatang mo dito ospital. Agyaman na, auntie. Manang Bet. Kumusta ka ngayon? Anya ti marikrik nam? Nasayaatan, manang. Ay na, naimpaglaang ng tanakita na ka ni Kate. Tano saan? Ang mga numalamlamayan kaitan. Pasensya kayon, manang Bet. Kate, anak. Saan mo nga ululitan day jay, Ramon? Un manang.
Ikarik, saanan ang maulit? Sige. Mangan kakitin. Amok amabisin kamatan. Agyaman akmanan. Tauray no adu ti utang mikan ka. Kat saan ka nagduha-duha amang tulong kada kami. Wen takabsat kakat nga rod. Asino day ta? Siyak daytoy, nilito. Nakalukat ti Rida pare. Iduron mo lata. Kumusta kan pare? Atoy, prutas para kan ka. Saan mo ta kasapulan pare? Agpaimbag ka dagos Awanan ti mga sikaso iti talon mo. Awan pare. Katagyaman nak ta sinarungkaran nak. Madanagan nak ngamin, idi ko na ni Manang Bet na ospital ka kano. Pare, uray ka sano ti kadakkel ti parikot. Saan tayo kumaapanunutan ti mga ramid iti dakes? Saan a solusyon iti problema dayta, pare? Pare, Gapota amin tayo kat addaan iti parikot. Awan mat siguro ti tao nga awan parikot na, pare. Dagitin tupay babak nang, at dalat ta parikot da. Basta saan tayo apaabak iti parikot? punutan ako na pare. Itatanalaw-lawagan ti panunot ko. Saan kung naulitin pa itinaramid ko? Nasaya at nakaamiris kan pare. Awan ti pagdanagam, ta saan asika tinaawanan. No dikat ni Silvia. Napukawan iti man nakaawat ken nasingpot nga asawa. Oo. Pare, amang ano kayat mo ti agtrabaho ije pagtrabahwak. Kurang kami iti maysa, tanagikat jay sigod akado ami. No kasta, padasek man mati agaplay. Wan pare, di kagdanag. Tulungan ka. Manang Bet, naala kong titangdan ko. Isu abayada kon dagiti utang ko. Ay na, agyaman ak no kasta, Ramon. Awan anyaman na, manang. Awan gayam. Adda ka ditila ko makarne. Gumatang ako ma iti may sa akilo. Adda, ngam ilibreklatan kan ka, tanabayada mo dagiti utang mo. Saan manang? Malugi ka no kasta. Saan abale? Tadda mo tanti trabaho. Tulong kon kan ka dayta, Ramon. Idulin mo kiti dayta na bati atangdan mo. Tapno adda usaran ni Kate ije pagadalan. Agyaman na, manang. Dakkel atulong daytoy para kada kami iti anak ko. Ato iti karne, Kate, anak. Ilutom. Nalaan nyo iti daytoy, tatang. Inted ni Antem Abet, anak. Ayun gayam. Ato iti allowance mo. Itad ko itan. Tamasapa ak arumwar inton bigat. Nagsweldo kayon, tatang? Un anak ko. Nabayadak matlaangan dagiti utang tayo kani Antem Abet. Ay na, maragsakan nak tatang. Tanagsubli kayo nakas iti sigod. Sana kas idi. Agarup may sa abulan ang nagbarbartek kayo. Alaam kit din to'y allowance mo, anak ko. Saan mo aliplipatan, anak ko? Nasgan ang makapagturpos ka iti panagadal mo. Tapno saan ka maipada kanyak aman nalon, kan makipurpur diya. Wan tatang, ikarik kada kayo. Agturpusak iti panagadal ko. Kat inton dumtang dayta at tiyempo, numaadaanak iti napintas at trabaho, saanen ang masapol na agtrabaho kayo ijay talon. Manipod idi, awanan ti damag mi may papan kini Silvia. Nagsukat iti cellphone number na, iso asaan min ama kontak. Uray kasta tinapasamak, saan ko abinaybayan ti anak mi. Nagturpos ni Kate iti kurso a business administration. Kat ita, agpapaay ti anak ko iti may sa asikat a kumpanya. Pagyamanak tayo din nagtrabaho ni Kate, nariknak alimag-an ti panagbiag mi. Saan kamin amarigatan akas idi. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaan.
Tuy pagayam mo, Ramon. Agyaman ak pagayam Ramon, iti daytoy apakasalitaam. Nagbaligi ka ng paadal iti anak mo, babaan iti kinagagat mo nga agtrabaho. Kaya't kablaawan ka, gapo takas iti nakunam, saan kayon amarigatan iti biyag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aramon, manipod, probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.